It's a beautiful morning. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. The Lord has made this morning especially for you. He hopes that you will be joining in the work He's gonna do. He's got a blessing waiting for you today. It's a beautiful morning. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. It's a beautiful morning. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. It's a wonderful day. Yes, indeed, it's a beautiful morning. It's a wonderful day. Good morning, Accra. Good morning, Ghana. Good morning, Africa. We thank God for the grace of being alive this morning. And I pay Yatim Kwamuna Fe Moja Di Mwafrusan Yatachrama Eda Budrima na Yada Tridiampom. Basa Yadom no Ase. I was yana pay me chamwa kwaba dia Anidaso Wɔhɔ Obia Jumadi so. And then you will quada midweek's edition of the breakfast show. And as we always do, we are here to serve you the very best of breakfast on radio. Tunedin said Anidaso Wɔhɔ Obia. Every Sabbath I come send na pound no what we bono. Ye tenasina fe de ekoso wo my Ghana ni wiase afana nyina no ye di hu nkomo. Tunedin said Anidaso Wɔhɔ Obia. Na pay we're streaming live on Facebook. Would you bring your Facebook page no so wo ba won so betumi ahwedwuma de ni bi. Na won so share link no mo foforo bi nso atumi ahwe. Live on Facebook, live on YouTube. WhatsApp line no 059340 6565 059340 6565. Live on Facebook, live on YouTube. Lumba in super natural mineral water. What a daroma and an anapay. Ya did you med you know? Ya did brew. Abusia anapay, my minu won't din komokakra. Why? My minu won't monk komokakra. Sansen command me pesami no bono. A hun here pa. Medafo Abusia. Senanka we are seeing him say, the baby Yesu ama Yesu. Na hindi na ye kesi anka wanye na sa. Na we are seeing him say, Yesu, ye baby nama. Ama na hindi no aye kesi a anka wanye na sa. Na depend him say wo jojo. Wo pamo ama wo wie yaba. Anya sa ne tie. Anya sa ne tie kura. Nipa adwen eni nyame adwen enye peda. Nipa adwen eni nyame adwen enye peda. Joseph nua no moton no. Omoton no. Na no wonim se wo ton no ana wo be nipa kese sa kwanye. Ewiase mu no etoda de nipa bi de aye wo na no wagya amanaka. De nipa de aye wo no aya gya amanenka. De nipa be ka fa ho no gya momonka. Momonka. De nipa be dwan fa ho no ma wondwen. De nipa be ka fa ho no ma wonka. But no pay me wa no catch yourself. The last verdict will come from God. The last verdict will come from God. Aseme twa to no efri Nyankopon ho. Until de nipa ka fa ho no ma monka. De wodwen afa ho no ma wondwen. I mean say the last verdict will come from God. Nyankopon betua watamfo ka. Send you wondwuma tie. Nyankopon ene betua watamfo ka. Send you wondwuma etie. And I pay me that say. 17 minutes after 6 a.m. here, and this is the breakfast show. You're from a Hitman. Obia to me from a bra kwabna. Marching. Hallelujah. The Bible says, for I know the thoughts that I think towards you. That says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you unexpected end. Just keep trusting God, and everything will be all right. My
After 6 a.m. here, still the breakfast show. It's on the radio, 106.9 megahertz. DLFM, Anidaso Wɔhɔ, Obia. I brought to say was so friend of ya den Yankopon said. Ne wukwada na pay and den Yankopon said. I'm our friend 0593406565 0534050199. Ya den Yankopon said. Hello, good morning. Good morning, Brahma. Me ba chwe fro say. Me dey say kunu kasa fa sare wotwe. Afia na pay na Yankopon say. Hitman Yankopon say na won wade ni. No crepa papa. Wa ti wie mu fefe. Ye da na se ti abren abren nyina oboy ho boma ye ho masem. Bi ebusueko obi en ho ni ho an ho ba asem. Eno kwa doso. Onyame oso ayi hebi. Aye bi amponyame ye da na sina no pe. Amen and amen. Amen. Afia. 0534050199 0593406565. Hello, good morning. Morning, DJ Hitman. Yes, sir. Me about your frost saying. Yes, Kasafi Sakumono. Say that I'll pay you Yankopon say. Me da boy dey say so ma de patch me ne wo ne bobusua. Any dear any ebusuafo ni nyina tiefo bibia. Yankopon ye da na se na no pay so ma de patch. Oh, now do need to. Amen. Amen. Good morning. Good morning, Hitman. Me about your frost say. I say FM Pia. You. Ye na Yankopon say do pay. The radiasi. Yankopon bomb me home. Na me busi. Any pania na nyane sa. Okay. The moon da for moon solid. And so me the boy near to stay. Yankopon mana de papa chenia. The radiasi. Amen. Good morning. Good morning, DJ Hitman. Me about your frost say. Mama sare kuchu ma do. Mama, I no pay na Yankopon say. I no pay Hitman me de Yankopon se ma onkwa. Amen. Na Yankopon sira kese nya sempa na wasan ya brem ya no pa we. Asem chese ma so ma me hu nya me fa me. Yo na mi sa to asem de Yankopon kese pa e ma ye papa da di Lumba ne buse nyina. Okay. Sasa Sunday Yankopon se kese pa ma de yele me fo nyina mo nkwa. Me de Yankopon se e ma me ne mebusua me Sunday Yankopon se e ma wasi Madina Auntie Mary Lakeside eni ebusia ko ni nyina o man Ghana. Sasa Sunday Yankopon se ma tanfo se wo munya no mo ye no ansa na da bone na ba me da se o Yesu di muti amen. Amen. Good morning. Morning, DJ Hitman. Yes, sir. Me about your frost say. Asimere ni na me asun de nkan. Me about your nka won so. E de radiasi mu bibia. Obia wo frɛ wo DL biara ye de radiasi ma no. Se wa dom ye aboa ye. Ama ne han fefefe abeto ye so. Me de radiasi ma DL college members nyina. Mama wo frɛ sisi me de radiasi ma oni na busua. Roman father me de radiasi ma oni na busua. Wasti Madina me de radiasi ma oni na busua nyina. Na me nso me ne busua. Ne ye president that will leave oni na busua. Mina obi bia me de radiasi ma wo Yesu bi mu adom ni di amen. Amen. Good morning.
Good morning, Hitman. Me ba chwe for say. FM Ben me kasa fit ma committee 5. Ana pay na Nyankopon say. Saya sama kualaga bilang tuha makasi banya. Amen. Amen. Good morning. Good morning, Hitman. Me ba chwe for say. Auntie Magini. Auntie Magiana pay ma mintio. Yo, I'm not paying the Asudani Ayuna of the Asifunya and Coupon one. Why say you and Swakra and so? You die. You're sorry in the Basaka see cry you. At the end, I said the Atu and Swa. They are Sudan Kuto, baby, no one and one did die you. Then see, I hear what you are supposed to see so. I want some cocoa mo. And yes, I say, if I be a set, I have done, then I made the Adumayan. And not pay a gun, I say. When the bamboo name is just pa, or the Ashayan, me near Goya, a Radiayan. Yadana see the grey, mamma bush, yam, and man, and nana, me see the Amunipana. And a DLFM of Bushaka see. Ah, Moya Juma, me de Radiasama Mokra, what the cinema feedback. Offer by that the Lumba and a year and a mass, me de Radia say, oh my Ghana, a Radi mobile, non sanimary man, a mum of fra. Emu youth, emu penifo, me de rade asemo bibia kra. Ya me moye nyina ho ban, na biri nyina o mi ni han ento yeso. Adominanti. Amen. Amen. Good morning. Good morning. Me ba chwe for say. Sama kontutu. Mrs. Minta. Yeah. Ma minti wa no pay. Da kwa bra. Yeah. Anope obo ade aye na ade no. Anope ka she mada boju moje edi emu afusane. Ya na ye sorry ye. Ni obi ne pejae. Enframa papa bi fa ye ni ase fa ni ehu se han bi epie asan sori bi se gbe ni pedia so anope ye ma ebusuan nyina obi aho ye ya to DJ Hitman wo so woka onu webusuan me gidi so obi aho ye DLFM boni bi esi wan ka anope ya se ni se bibia ye fine ye de radiase won hwe so pa ene bambo de boyen ye kwa oni ye na ekwo ye ba oni ye na eba beni de nyina no ebe da na se ni ebe ka se waye ni nyina nto nkoso ye maye anope nso da kwabra ya min sure wate Amen. ya min sure opa na abrabo ni mu no kura no se obi entietia wo so a wuntimi nyin be ya de pabia wo se de ni de nyina wo fo ha oni amanehum na wo ne wo wiase yada wase ya min sure wate yentie ni obi be kan fa ye ho yentie ni obi be ye yen nanso ye ni me se ye Nyankopon te ase na mdeprem no obeche ne ho anyonyam te yada wase wate ya min sure be bia sa futu sem we fi ba ye no Ewurade nhye ho ma na etna sanya fofo na be ka kire Ewurade mo ma weni mu gu ase da de ni de nyina no wo kaya fofo na wo hye ye nkuran no ye fo nkuran hye no ne ye de be boy ye bra na Ewurade so hye wo nkuran awo Yesu dim. Amen. Amen. 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. Hello, good morning. Asante Zongo. Oh, Papa. Ana pay na Nyankopon say. Mo dika asidan nkoma on susubi. Why ade. Wa Nyankopon de why ni nyina. Why adekese. Na nipa bi adwen boni. Na mo susu ehu. Omo de ti o my Ghana. And from a papa o Nyankopon de amaye de bi mu se no. Ohumi a na oti kankan wom. Na sunu nyina mu no. Sasa fiehu ana dimi aboye. Ama na de pa bi achimi se dia. Me ne me ma me yiri me nananom. Ye kan say Ghana bofo pay. Aye nka odi o na se nka odi. Amen. Amen. Asante Zongo me da say. Good morning. Good morning, Dr. Me pa chefro say. O yi bi value view akoso na Nyankopon say. After kuto ni de na mo tia po. Na me nwanwe. Na bambo kwa babo ye ni bisia. Ama de papa tune na ye hu han se sen. Ye so ni hu han se ya. Na ye ni tia nko a. San se na nya yi tia ma ye. Tia no pay. Sorry. That ni kana ho din roma. E de de dan kuto manyame. E da na se amen. Amen. Akoso. Good morning. Yes. Good morning, man. Me ba chefro say. That's what on is going to go. Ana pay na Nyankopon say. Ana pay the nyamia se mo de party bi achi. Masante u kana pay ya the nyamia se. Amen. Amen. Thank you so much for calling. Good morning. DJ. Yes, sir.
Good morning. Me patch your first saying. Sakode. Yen den Yankopon say. Patch your metonyo. Tuning in as Sakode. Newa ya mami dosu. Newa ya mami esumbu. Enti mi fima kumem. Eni ma adwinyinem. Beka se mi da wase. Mi da nyame ase. Emma mi sofu penny. Honorable Bishop Richard Jerome Doche Anyagbede Adonai International Ministries Head Pastor Mechiano Ena midanyamiase Ema mifiefo nyina midanyamiase Ema mabushia midanyamiase Ema DLFM for bushia nyina Ene Daddy Lumba midanyamiase mamu nyina Amen. Amen. Good morning. Good morning, Dr. Abraham. What you saying? Me patch me who you pay first say. Me patch me the 49 and about coupe. I'm an say prem me ka se fit my waist. Yen den Yankopon say no pay. Kobra, the denya me asi. Se wa ma adepa bi ache me. Me ne mebusia eni DL ebusia. Obi bia otie DL. Nyame enhira no. Se onya sa akoma no radio station se one cry e wo Ghana e do so ba. Inti se obi didadi achi na wotie radio station a e friend DLFM. Any panel or a nipa special, Yami Ancient, Quabra, Yamenka Ghana pennyfo, Yamenka one eye, you want to talk, you human, especially or more electricity so, any or more water so, Yamenka or Makoma, Nani se a factor ma or my near Sefata Emma or my or Monk Yame Uncle Wakuma, no Muntimia, you will never be afford to be a free no. Or Muntimini South in free hall, na electricity, any water, not or my he said, Enquires, ensure, Yankwa. Yan you find any edibay, no my mo ya hontoya, Quabra. Ya bro, it won't show home, but I mean, say Yame, Ebeka on Akuma, Yamebemo, I didn't answer. Now, or dear, nim out to no mamma, no my affair. Yamisha Ghana, my Yamisha Ghana penny for you. Amen. Amen. 49. Good morning. Good morning. Me patch your first saying. I can send Lizzie, Sassy Betty. Yo, Lizzie and then Yankopon say no pay. Radias, send none of the one my only high FM. I ye in town for Encanidin. Yakwada and I am sorry, and I ain't in the Tanishi. Then so not doing a woman brandy, or my only high FM. Yadana Sipa, you may have seen, I see I ye in Canidi. Amen. Amen. Good morning. Mommy, Hitman. Me patch Mama stand to say you. You know Yankopon. Shani radia wo wie mu a na eye wanwa. No correct. The radia say e wo ne wa ya maye. O maya da hati ya san sorry. Ne yetin kwam a na moja dia free sana techerema da bodwe mu a na ne ka ne say ya da na say. De wa ye de ye say ye see e be kan adaje e be boye. Dana si wo Hitman so abrabo so e dana si e wo ya busia nyina abrabo so e dana si wo dadi Lumba ene ne yire ne na busia nyina abrabo so nyame nkoso no nhwe ye no ntu ye nkwam na de bia ye sori a ya nya hodin atumi adana si ya dana si ya dana si. Amen. Amen. Good morning. Morning, DJ Hitman. Yes, sir. I'm about your first say. Your friend Piano make us fit the man sound. Piano yen then Yankopon say no pay. Oh, my God have done it again. I thank God for my life this morning. I'm still alive this morning. And also I thank God for my life of my madam, sister mama, over the Manisa market. Amen. Amen. Yeah, that's say also what to me a friend of pay. Could you ask Semper Furniture Works live on our Facebook page or say, oh wow. Yeah, then Yankopon say, could you ask Semper Edifri Kumase Edumna, what here live on Facebook and Anope. Good morning. Good morning. Me patch your first saying. Me patch your me. Me require then Yankopon say. Anope the radio sister was my who high FM. Yeah, then I step on the bamboo soon called the my Libya. Amen. Amen. Me require yen so yeah that's it. Theresa, say good morning, Hitman. I thank God for this morning and the life of all the DLFM crew. Amen and amen. Derek Ayite live on Facebook and pay one also adding a message about Derek said good morning. One true Bianca. Richard here. I said God has done it again for ushering us to another day. I'm so grateful to Jah. This is Richard here, DJ Ghana man. Eddie Free Bitchley in the band pay. And to also bet me a Facebook page in the song.
DLFM 106.9. For a comment for 12. Hello, good morning. Good morning, Daddy. Me patch your fro say. What to say? Me patch your who your pa now swear. Your friend anti comfort, me free pick farm. Mama comfort ma mean you no pay. At an opera that is to say. Oh, not do every baby or what ya do ye. They be a man because every month you pay light bill, toilet bill, water bill, but on no bill be new. Oh, Brahma yada, you know, not ya chair. Me dana say. Midana so me mabia nkwa me ma ene me ni anom nkwa ene mo amuti stadium ho ene Daddy Lumba nyame shrano ewa Yesu dim amen. Amen. Good morning. Good morning, Hitman. Me patch your fro say. Me patch auntie Milia ni ododo. Yo ye na nyankopon ase no pay. Papa we de nyame ase. Sinya ko mama ese nya ye han. Ene mabusia na DLFM adwumayfo no ye nyina yeti ase nti ye de nyame ase anopa we wo Yesu Kristo din amen. 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 You will accomplish it. Dora Yaji Waja, good morning, Hitman. The Brema no Asedan Kwa, Giti Sen Koma Wasti Madina, Alafanita Commando 059340 6565 0534 050 199. Anidaso Wɔhɔ Obia. Then Yanko said, I don't hear the first half of the show. I still to come on the show, major stories making headlines. And the national dailies go work out and boss was a maybe better. I said, I've had the Nina. And when I made for better, I said, I've had a similar person. Let the home come out. Somebody I said, Uncle Tony, I did my Yanko Power. I want Facebook, go buy a Facebook page in the swap. But your shell link no what down. Now for Frobin soon to me, live on Facebook, DLFM 106.9. Good morning, Hitman. I thank Jesus. I'm in Augustina Coffee. Every time I come into 11. And at the banner page. Hello, good morning. Good morning, but I Hitman. Me patch your first say. Me de ama fosia, me kasa free amount from insunan. You ama ye na nyankopon say. Ama play bra Hitman ye de nyame ase bebre. Bebre na nyame aya amaye. Enen so so hu ye mobo wakaye. Yen yanka yen sene mfata. Enen nam na dum no na hu mobo so. Wakaye ne ye mane ye busua atiase. DLFM busua ko nyina atiase. Titiri ye papa Charles Kodofusu. Nyame abo ne ho ban. One ne yile ne mma. Aso won so amenne ato yen a. Ye ka kire nyankopon ne sa feda ne ayiye nka ne din. Adom ne nti. Amen. Amen. Thank you, Lord. Amen and amen. For your invitation, obey. Good morning. Thank you, Jesus. Amen and amen. Mafia. Time community time. Hello, good morning. Good morning. Me about your first say. The DD is Pia. Okay, so free fam. Dear Jesus. Okay. Where are you calling from? Amen. Hello? Okay. I thank God for my life and my family today. We are not the return new town. For female, if I Shama Diamond City. I say good morning, Hitman. I'm selected among the living. Amen and amen. Good morning, Hitman. I've seen light today. And today is also my soul day. And I give all the thanks to God. Say taxi driver and a demand to pay. Good morning, Coffee Scott, the Frank Book Master. Thank you, Jesus.
Yava calls them back one and send me an affiliate facility 05934065655 0534-050-199. Hello, good morning. Good morning. Me patch your frost say. Me din di Kweku. Kweku kasa. Thank you, Jesus. Yo, Kweku. Amen. Yeah, that's it. Good morning. Good morning. What's your name? My name is Emanuela. Okay, my mean you wanna pay Emanuela. You, Mate, me that's it. I was a honey, I just said that this year. I'm going to put 1 year and I said that. But I have free acquired you may. On Australia or Kodia Tabas will find Conco Drip. Your conscious one, you could be in a year. Brassonia Befia, saying from Brefia, some dear man. Winnie and Pieball. I'm going to put me a Kuma Swadia. And to 1 year in Amfamaya. I can say amen. 41 minutes after 6 a.m. here.
Phobia, I pay what do one birthday. Yeah, mama, happy birthday, and come from out. From Francisca Chuma, say it's your birthday today. Cynthia, your boy, happy birthday, and come from out. Mammy, my Friday, your birthday, happy birthday, and come from out. Mammy, my for happy birthday, and come from out. How can I do it your birthday today? And what maybe I would do better than that. You're my happy birthday. And the good Lord grant you all your heart's desires. I feel when you be a come on from out. Madam, Musa, what to me and Monsieur? The water is like. I didn't show me and I was on the moon, Monsieur. Making sure someone Lumba and super natural mineral water. Lumba and supernatural mineral water. I would use your come up. I saw near Krujem. I had your fun fidiamo. And to one Monsieur, there's a woman super papa. My friend Lumba and supernatural mineral water. And it's pure in every form. You just got a grab Lumba and supernatural mineral water. From penny for an affair supply will be Lumba and supernatural mineral water. 0555 274757. Lumba and supernatural mineral water. Pure in every form. Just got a grab. What's your number? 47 minutes after 6 a.m. here. Coming up next on the show, major stories making headlines. And the national dailies for Wakratano. And Moboswani and about. And as usual, I've got my brother in the building. That's it. I'll pay me I'm from Poma. I'm from Poma to say. Okay, Michelle. Good morning. Na feme makwadwu akwaba brakwadwu machi o machi brako bramejo so so machi amichi ono ontre ho nje so oh se de wo chia me no ho ana men kama hima hi o aha na me say no na wo ba be kan nti na ma ne je so na bibie ho no o say dia no pe opeso ye no we ye lakadasika no I'm not in any way trying to be lakadasika. So what are you trying to do? Oh, I thought senka wo be chia me wo wasakasem ana say ye be ko ebia brosakasem ananze ma bibisa no ho. Okay, so the way no the farm kon ho. Okay, so good morning. Good morning, Brakoma. And how you doing this morning? I'm good, and you? How was your night? Oh, everything was cool. Everything was cool. Sure. Did you sleep well? Yeah, I did. Did you sleep alone? Exactly so. As usual. As usual. That one there, as usual. Gwajo. Yes, routines na. As usual. Oh, sure. As usual. Don't wanna die. I'll be sleeping alone since from the time of memorial. So Aluta continue. You've been sleeping alone? Yes, from the time of memorial. So it's not a new thing. It's not a new thing to you. No. You've been sleeping alone since the time of memorial. Okay. Yes. So it's not a new thing to you. No, not. And nothing can stop that. Oh, something can stop it, but maybe as time goes on. We'll find an antidote to that. Okay. As time goes on, maybe not today. Yeah. I hope you understand if I say no today. Yeah. As time goes on, get to know what to do. Oh, okay. So as time goes on, you get somebody to join you. Yeah, that's my wish. Your wish. Yeah. What's that now? As stand now, party. Dada na. Who's your body? Who's your body? Welcome. Major stories making headlines in the national dailies.
Black Obra meda se ne akwenja wo de ama me na no pe ne fanchi akese ema na tiefo ni nyina o mutie ye free chirichiri ne bench no pe kasa yankopon wo nhira wo DJ Ghana na bia dia tum e wo Great Station okopie mu aburi nso a tome ebrija nkama obutum ho nom Dixon Bada kon droba chimadukro NF yanti mageni abusua ko ni nyina bia dia tum bra Richard nso butum o Superman ane me wofa ase kwa me efum wofa efum ene adehye ni nyina chi taxi driver no pe me chi Obia bra kobra ko akata ne mu nsem ne de do so pa na yeto ebo ase na kakraba no ya bɔ ne tew magana fo ahu de ekoso ne de ba wo mangana mu na yɛhye ase mfamfiri de chronicle ko akrata no na tuma botodwa echire mi sei brana champon aka ne osoafo a na ohwe wo mangana yenku a yeso endrada enyasem kuma presby asofo miyekuku dam ena mo de wo nsa ekugu nu so se mekasi no wanya tiremu pa na se wafa ne ho adwen se afa akunwa kasi ato ewo MPP amanyo kuruma wakopeka ne obekwakutu franka ede ama wonom emfempem yenu ne edonu wotwe okopra mampani akonwa no kondo enti abetifi mase bedwane kiremu se de etibia no abapa na ndo asofo mpa yemu dwama no hwe ne mu se ebetumi aso abapa na akonwa no ne nsa atumi aka ne yakobi okutu franka de ama MPP amanyo ko ne dia na nka yo no wonfempem yenu ne edonu wotwe batonum na sanso na be hu aka no asofo a ono na wohwe oman Ghana homasua so ne den de doctor ya osai edetwum ni mfoni wa ha na wono kwan so na ya adehye a wono mobosome twema hye bedwane na kwatafa to so miensa ono ogbo amane se adehye omo adwadifo omo asante mantemu Kumasi traders third delegate se de tebia nipa omo pe no se wono ento omo aba emfama no eye Dr. Edutwum efiso no na omo asoa nsuo asoa ensa na mahu di mu duo ni senti papai wo hwa kwanya Ghana mampani dadaade ma no ma obeso behwe adisua so a se de Ghana ne makonkan no muhu ni se osefata se MPP amayoko na kwanwato ne panipa akoda no akobo akopletu media ono ne nipa chimato bia ne ne ho akogina obi anya ne ho asembone enka mfenti ani to monto aba no emfa mana adihye esre eye delegate ne se de etie bia ne yakopɔ ya adoma papa obeso me de toso aduasa baako emfimpim yenu ne aduonu ensiamu ne de omonto aba no emfa ma doctor ose ya Edutwum yenko piemu ewo the new crusading guide ono so aba na nka betodwe kiremi say max up COVID-19 no omo kiremi say wasan nya ne biewo bra kobra sama bakro yim yes na be hu say nose mask pa ebo kobra ne ano no nya sem kuma kra we de yo ba na ne nwini bi wabɔ ne tikama na ode ade afu an hwene so a ne nyina kiremi say yemmo ye homoden say COVID ne ba ya miri bi atwam Ghana yi na ekɔ hyehye dem ye kɔ lockdown yasan anyankwa COVID-19 nam se wanhye da nkwa nwie nti no omu kirima se de ti be modern se betime ede nose mask na hyehye ye hwene bio University of Ghana one health services for the literate no ene ede kokobo de ama Ghana de hyehye mo ye homodern na ye nhye nose mask no COVID-19 risk surfaces ti wasampa katafeto so miensa ene edu na we de yenim sa samba de na eye China for na de ba ya na se we de ye ne na ekofa ya de na zugura krata de aba nsem na de yehu pa yehu papa na yenko piem wo daily guide ono so aba bonten na wakase ekirim say remove COP Kufi Boache from police council akana santemantemu police sahina on na hwe police fo nyina so santemantemu COP Kufi Boache me wo fa se na enimpa bi adwapa mo kiremi say omunim de entia Ghana mampani John Dramani Mama do pani wedding akwa akaka eye police council na ho mo hunu say nsem fata papa ekura ne yade ya sefata se Ghana mampani ni dinka county o mampani na mpene chena ko akratai ede hon sensem ede aba mountain so na presby moderator 45 brand champon wate ne ho kra ko akratai de aba yede kan boso ntino ye nkoso a enka ho asem bio black obna asem ba akoda na fo mo kiremi say Eswatini mampani abagana na ndwa do bepie mu a one Ghana mampani John Dramani Mahama ekuhye o eye o mampani akache a o modern day o mo ntoma akobo na o mo hwe ni mu se aman akasi mi no betumi abo na adwadie ene mpontudwuma tumi akoso na Ghana fo mpeso mbo mani akopie mu ewo Eswatini ekodi dwuma ebeboa na Ghana Eswatini adehye so mbo mani abagana bedi dwuma na ebeboa pa nti wedie ye hwe ni mu se hyehye pampani fo de gu akwani betumi abo man na okopie mu ewo wi ba Eswatini ayi krobia yeah ewo around South Africa sure na wo mampani na wo ho no
Ono aso na yo hin kese yeah e wo kurum honom na yere no ye mako 15 Eswatini mampeni no afa man 15 and the reason tia 1 man 15 no region bia na se brono bia wo Eswatini no wa for baba ko honom na se ne yere twam na wo hwe nanim a tabu ne botaye o de fa sa ema mako dunum wo mensini ana se mantam dunum mu no opese wo kire sen so region bia wo Eswatini no wo power baba ko honom na wanya balance ene Ghana man penunti fo if say ye ni mu do wa ye nyanwa le yes re hwe wan fa ne san kan Ghana da bia hanom de menya hwe so be sia mesre ne pa senior man hanom de onsi hanom ye mu bi nyanwa de ye enti e besre ne wantwen Ghana ha de ma na nyesa Ghana nka ka be den pa o obi a won hye ne amamre nti ohene na wasan ye man pani ene wa fa man mako du ne ye nom ye 15 ene currently de be ka se asase we so ne eponi pa na waka tetefo no mbo modern 2 sa na mawale bebre na hwe obeka ho bi because asat now na am say ne record no bi antumi miriki na ye nom ye 15 ya de anya bad ohwe wo kama bibia de din se ska ofie oh yeah ska ofie was omo government no a monarchy government and Swatini ye close to Mozambique. Okay. Around South Africa and Potemo na Nigeria mako 15 na Nigeria twam na wo hwe Nigeria ni ma be some seconds out tabu na wonnim so ana krum no my announcement to Obia ya we okrum honom o hwe Nigeria nim ka no hwe amanfo yire manim no yire ho ye fe ne ye hwe nanim a tabu say onya ye ndie mu akra ne wives ne mako 15 waya de so o hwe wo mo kama de na se wo mo te ase de de yes ne ho 2024 na yire no ye 11 and if you 2025 o de kakra ka ha o de apia so ene openi we ya me man kwantenten obetumi aware be de se ma be ye wo ha enjem gwanwa akra onyere no ho was the first 2 wives who can worry no a council national councillors who krum honom no na di kan pese wo ba no e de ma no na do echi no de onu ankasa prepare sa enti no wa ware se ba kope o se wa ware ba kope de sia nka de aye obetu hufu ana se me kwa Swatini Swatini de wa ye ndi obetu hufu mu ana na me kwa Swatini se me bisa o se ye mo penya papa na o so onya obekwa Swatini ono ba kokra o ware kra no unzo ontan kofi ono ayo obi ase o em se o ware wie de kra odwunu hunu se nka onyima nka okoye roman father sana me hunu akwa na o box ni mu ono me hwe na ni ma atumu se oye bi asu jedie be fata no because bibia kra ha no pose won kofi nko na jere nchen yentoa so ansa ye no betuma ko yi kade aba na bra ko bra ho sema beto ko wakrate anim kirimi se ena nansa na ne dwade atwa mu emra na beye no nan aba pa obe sema aduanu nan ena rapfo bi edimrika ntente enam akra ene keep ko squantin pon so na wini ba potem hon moduru ye no na spenta bi de nanim to edimrika ntente ko sana ho sana taxi bi so ba shenkani no ene asukufo miensa na tim na bra ko bra kai dimrika ntente ne nani bo no ho so achese ne kai na yi ne tina tatata pa ekire din school for more from yensa wonu mu nyina da kana na taxi driver no so a ono so awu a akwa ara hosem yi pa nipa makoma nson no mpepra ya ase amekese o moda uniba ayarsabia wonu moje alahwe na sisi no nipa na wonu mu ewu no mu ye 9 school for e mo fra ye miensa na taxi driver no so afiri mu a wonsa akwa ara hosem a delegate kwa kratai ede ho sensem dia banti dedan de sa de ne mo ekọ sa na ekwa na yeko pie mu wo the Ghanaian publisher no so ababonte na omu kire mu saying illiterature get ada chief backing crash afa etosim ye no mu kire mu say ye nuanom illiterature mfo ya omomba omade atu nkyene wada ne potemi ataju for mate denne nanum say na mentem ho ase bi koso ene ade a nanso na ma atrenkonyo mo wo ada ayi abomade ata wo machi omo hwe nim say bibia be ko nkan no dwumade omu die no bibia atodin sanso na MPP wonom Frank Atuni hu sensemi katafa tosim say kire mu say ba omia de aka na wampenda da bibia dam din okọ na nim kro kwadu ọ na ekro no obi amen ba bia akwa krati ade ho sensem ede aba na yenko piem wo the news center bra ko bra ka kira Ghana de hye nyina se safei ene obi na adwen se okọ akoye ne Ghana card ma ne nkora ne nsenka afin su obi na adwen se Ghana card na waye na mu mafi na ne kwa do so boka kwaje a ma ne nkọ ne mfa ne nyina ne se adwumayefo na tie atua
ɔne mu kyiri ma empenifo de ɔmo ka allowance sika bi ɛsɛ ɔmo nsa ka no ɔmo aboa akɔyɛ kɔkɔrɔ dadwon endisabe obi nya adwuma ma obi ntena kyire ndidi men ma nipa na ɔyɛ adwuma ne fa kɔm nkɔda nti no mate atua ɛndra da ɔma nkɔ adwuma na so aluta kontinua enti ehwɛ ne mu sɛ empenifo betumi asi nkɔdwa nte saa de a munyimani ma obi a ha na ho nkɔ na nya de bɛfa to Ghana card na ne wokɔ akɔpɛ ɔde akyira kwan mesra nkotua ka bi ankɔfo kan kɔsɛ ne kwa ɔmo nkɔ adwuma akɔ akratai ɛde ho sensɛm de aba bɔntene so na mpipi frankatu ne edibre ne so adɔso nipa maako 1 2 3 4 5 ɔmo nyina ne abrɛw ɔsɛ ade twum Dr. Mahmoud Bawumia Branda Champo yi ne ti Kennedy akompre ko na Japan yi ne ti na mo fa se ba ko bi zutua je se mo dɔso pa foforo na so na mo pese omunya mbɛsen kutu bi nti nyasem kuma kra yanko ya nim na yanko pie mu ewo the new publisher ko aka tana bra mu kire mu sen 12-year-old boy hung naked and touched 12-year-old boy hanged naked and touched we ko pie mu a enziman ne mpotem bo no mo a abemu a wonya mfinhia no du mienu ena nipa bi sende o mpapa o sende busuafo wonom etimede ahoma akyekyera abemu anyinsa ede na bowiem ena mafa ma ene ebro pa masan woro no ho nyina na ne bema eda so na hwe kwatere kwa aba naked o madwane ho nyina abemu anyinsa hwe ena ma esu se ya ye hwe nsu gu no ho na bedi pow ayi ni ma de kra abemu ayi na ndo da possible modern ye adwumaden o matumi ache saa nipa ko mutu saa na mo no o mache wo mo akwa kata de ho sensem etimedia ba mountain esum Sansa minority vote against all 7 new justices to Supreme Court. Enti minority for ne de o hwe Ghana man pene nipa wo de wa pa o mo so mko bo adwumaden e wo Supreme Court no. Domkuma na to aba de tie o mo nyina mo so mo de o mo nyi o mo ntum. Saa na domkuma for ne tie. But at the end of the vote, or parliament, the parliament approve President Mohammed 7 nominees to the Supreme Court. So approve anaba and by Sabra Cobra, then say, Otumufo Tumua, I know Rokawa. For Betty. Aha. It will wear a measure be a kunyana always see now. A domkumano, Omusa, a de watching. And now, Marcano, a dom Cassie and a dozen yepa. Intiana Mokwasem Rashim, near you be been to me, the Anadom Kumana can be a. Manu said then religion. How much of my dream? Said yes, how much of my dream. But then majority. Among the Duonintino. I am agent seen dear Obia and heated debate our parliament. And at the end of the debate, majority carries the day. Say I had dom do one never. Sanya Nessa and Kemfa. But he said, and I'm say, or mother dom do Duonintino, and Yadi be until they are over Prowny penny back when I was with him. The Mokoya, so I'm with him. I'm fat. Now, Black or Black, some about to be to the man. Uko Pimo Caswa. I wrote some way seeing say, Abaya be. The day Eddie, Gloria, Sego, na or Wampana, Ewa Caswa Honum. Nana son two just say, Nemprana Tijuana, Eja, or friend is sending Kajam Refia on any home cacra. So I need to answer the institute to you, Shadanya Fanti. Abaya no see a school ne a school. And a bomb, a fan, ni Pietunes or Buana Juan and Eja, or Quanum Pranching. Black or Brafia by you call your children, you hunibu. Ah, Nabusia force an day. Na a Gloria Segway, O Cras, O call a uncanchaman, I'll cry by fear head in you who was in Bianaja. And Perifoco ya pussy for the Ghana National Fire Service for us to trace in cry at tea into your best edition of money and Reno. Black or Branch, Biamco, her best media 9 Temoqua. A year Andra and Samandino and Ajo, about and I do know double pound base Manumino. Omokoya. Abaye and in Subia da Hodom miss with them Tim Kaja. Wahirenqua. Nanona pose the furniture him said there be Sabaya and Crass and your corn and canchman chandia. And ye be an abemo and bit him obey the best person who bit him actually with the entire bayano. Wakotun, so say be a bemoana or Nini Pebby, Agen and Quefrin in some of my Ashada. Edna Kakotun sunum, Anasa bayano quanipa bon for Bicotoshe and so, and Mukuno, Anasa on one po. Ene bia nsuo bi da ho na wakwa akotom dia emrane na na bechi abe mo ne de make say de bra kobna o twere politifo kukum kwa akoma nhwe mapa etimi akoso na Ghanaian Times nso de aba na wo hini asema obo ne din yayi Ken Eswatini the third
wa sha asia ya wan wasem kase be piem Ghana je so ne Ghana man pani nkomo no akọ nka ne yipa kwa kete de ho asem aba ne yempie mu ewo the daily search right kwa kata no so abo no mu chirim se eye Frankatini a omokwa kotu wampia manyoku no mu chirim se ebi mu ahya asia pese omo ya na mtoto punum se be ya emwa na foforo bi omokwa do nya kwanya na omo do atwatwefo pani edema empia manyoku no Justin Frimpong koduanfo ni abetro no bepe ni abere pam MPP tries to shout the door it's open don't pese omo ya la kadase ka bi sa na jani pa bi a omokwa do no ko mu yi wo mu nyina fo ne pa bi a mpanimfo na nkasa wo interest so mpese omo na mkoto abama wo no mkuto no mpese omo dum kwa amanfo adwa pa akwa kratai edi abana bra COVID-19 asem ya University of Ghana one health services for the better abonten no asem na sa aya asem bi o omo kokobọ ne sa da ha bi o asem be pie mu ewo di daily satellite omo se mpanimfo se ejananto atoaso ene kuma boa won sampo bi ndizade ku akata awodo nkeke ka ho nsem ne se Ghana yada ye ho ye yada ye ho so ye because nansen sa impulse yade e ba ye mpo ye hu ye ho ano na se covid ko ye si ye kun no ye tu no firi ha na osan ba bi o de se be ha dwen nti e be hire no onya abotre so oba sisi e be ha nti ontwen kakra nsa ye nya hoboa nti si ane ye ntumi nko second lockdown lokobra na we nso the Ghanaian point or the Ghanaian point, Ghana 4 point in na. We are not involved in Galamsey. We stand by the visions and principles of President Mahama, DCOP Abdul Osman Razak, Nifoni da. Or city public care ka na posi for the penny forward do a Ghana man penny power the monko bua munina dadana. Omokwa na mokoto baby say Galamsey cost na musa kwa jasa sin be concession na musu to be so much them say. Nema hodo e cost na posi for be na ka ho. Ena wo chirim senya nokre enya nokre kra Ghana man peni ani so ade hunu a opeso obo na Galamsey ase tu no mo nyina ta ekira DCOP Abdul Usman Razak enu mun sem ni ba ko blansam na de doso e doso na yemfa we ntu yese bo a mo chirim se University of Ghana School of Law no mo de nsem akese pa right e de ma me wo fase Ibrahim Mahama so agbo no ho moden e de cement dodo na ade akose wonom new complex no o mun fancy we or the more free fana kwa onye kapre kura kata feto simienu e wo the Ghanaian point no dia buy see the omate den na pa University of Ghana School of Law no new complex no de muntu ya chese cement bia mo behia de senior man afa ho ka nyina kwa kraten e de ho sensem e de aba na Black Obia no beto dwa kire me say he deserves another chance. In the second chance, amu kire me say 220 former MMDCs declare support for Bawumia 2028 candidacy. This is omani abrese said the team Dr. Wanu Bawumia no san deserve so mbasa na kwanya bio. Na botumi kwa kotu franka. Ediama MPP na Ghana needs doers, not dreamers. Okay. Kende Japan so ni abra fire back at Bawumia. O kire me say enye obi owa ni so ade hunu se we na minya amaye we na minya dabi we e monto ho nsem keka we Ghana hia sa nipa na mpem yoku an po hia no ye penipa oka wo ye o se ade oyo enti ono ni nipa o se fata enti dia ka ka ne de mo tungu ba bi kura mfa emfa ka ne de anim nsem die a ono so dia ba ne ba kobra ye nyina sena ko akata no ye mfa ho nsem ne mfansi na wa ni misa abo ne jaja kwa ye nya na kwa as usual enti DJ Zigby senior man himself bo amena hwe me page ne so yi ne so na me de me wo fa ase ba ko bi mfoni ato so na eja ye ho adwuma me ya me nhira pin na bra ko bra nko pie mo sentiment mo na ama presra ene na woda me wo fa ase a ama presra we de ni din kura ofa ya na ye papa yere edin ne wasan akofa ato no ho so entenya ma wasa ne ho ofe pa asa ona da so no se ma ho ofe makola no ho ofe pa mti ama presra ye adwuma ewo eye kwa Maman Rural Bank ewo Amakum branch Asante Mantemu na woda etidi America nyane se ma ho fanya me nhira pa no nyo kese onfa onfra dumo enkwa dumo ama presra wo ye adwuma ewo eye kwa Maman Rural Bank eno no wo Amakum branch Asante Mantemu ato kwa amena Kesben Kesben media hono no ye adwuma nti ato kwa amena se enka ncho so do ye papa yankopon nhira no nyo kese pa onfa onfra dumo enkwa dumo so happy birthday enko enfama ama presra wo Asante Mantemu Amakum branch ehonum na wo ye adwuma ewo kwa eye Maman Rural Bank ato kwa amena a wo ye adwuma wo Kesben media no se emfa wo da kesiwe emfa ma right because the answer na be sorry so now way every the electricity company of Ghana ECG one that take
emergency maintenance works to improve service delivery. Nyame Adoma ene Wednesday, 25th of June, 2025, from 9 a.m. to 3 p.m. Affected areas, Denta New Site, Pantine, Akpoman, and a few surrounding areas. ECG said, any inconvenience that will rise out of this service is deeply regretted. Nyame Adoma watching now. Yawada, the 26th day of the month of June 2025, ECG Bedumu Kania, ACP Estate, Pokwase, and a few surrounding areas. ECG regrets the inconvenience that will arise out of this exercise. In Tinukwadio, we free ECG honum. Maintenance work na uguswa. Waya na ECG. Uguswa ya maintenance. Amunye say maintenance papa bebo na so abade amini ha. Ba enso abade na na midwa no. Enti aye, siesie de nya de bone. Enti omo ye siesie ya de pa mo nkoso nya na mbom no. Said the medical and the time save na ba na beboa. This is what we want. O man say ne ye pe no. Mo moya mane siesie na mpese mo ye. Na munyensi mo kwa no so mo nkoye ni ye. Yempese mba kwa ye bewie na akire nso still na dada na kwa sikwa na otenkwantia ne yempe. Ntia de o mase o nkoye nsisi ni. Quick commercial break 12 minutes after 7. Minia femme waso any umre kakra na menka DLFM Plaza Hotels one semtia one trail se wo baby ye meetings and conferences are uni how because DLFM Plaza Hotels were very spacious conference halls are a state of the art se e come deal na wo baby ya obenya duane a emu ode na emu ohwam na pomudin wo mu adi ana wo pe ensa papa metre abodwonsa ya so bogo mi na se ani pedua mu nyina ba yo fam anom dia mehwe baby a se DLFM Plaza Bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a memma and a man to Mrs. One Trini. A fair modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, weekend piano, live band music. Yeah, Mikawum, nebe sheku amawaniaje, Echegusa, oh, DLFM Event Center, DLFM Plaza Hotels, the Dime Papa, in the Padem. Buso into Saope hotel accommodation with a serene environment. Ya ubenya wa sumdrie dia. Ya bia ya punama. Afe ya wa 1-bedroom and a 2-bedroom apartment. Ya ubetumini wa busia abetinem for a limited period. Afe sheshe DLFM Plaza Hotel. Etra kwan ewo abotan so ene atechem ya ni nyina ewo koforidia. Ebrin so behuyen wa hwerase. Ya ne fire service station no ene din hwani mu. Se wo kwa denta. Ya ofrafra ha ubetumi afre yen ewo homayi so 0530458834 na 0207979461. Email info@DLFM-plazahotel.com. Website www.DLFM-plazahotel.com. DLFM Plaza Hotels, where luxury meets comfort. Mpenifo kanyo say yade ya entimi pa mini ena kidney failure say kra de liver cancer so abeka ho wo se wo liver ene wo kidney ena wonte Vigdank Healthcare enka Vigdank Healthcare eje 100% natural medicine esa wo liver ene wo kidney yade ni nyina wo se Vigdank Healthcare na nya nonko fatty liver, kidney stones, hepatitis B and C, hepatomegaly, any high cholesterol, protein in the urine, afa diabetes, hypertension, prostate enlargement, hydronephrosis, and pyelonephritis, any yadia hudo pi. Vigdank Healthcare, na eba nimfidie so dia any awoboa, wamu ultrasound scan, na uko wamo lab wana ube say yes, baby yadia ni sebia, efidie ni be yinwaba. Enye, minuaba, dia wama matini nedei, menye ni daso. Mesi, dia ube ya ane se ubetua na mon. Vigdank Healthcare, ewo Spinters Road, Coca-Cola Runabout, Fidelity Junction, Standard Chartered Bank in Wechiripe. Udie free 050-266-1346 and 0549-951211. Vigdank Healthcare na a healthy liver and kidney for all. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. Anidaso Wɔhɔ Obia. With your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia.
Wɔhɔ Obia. DLFM 106.9. Stop it. And it's a brand new one, so go and tell them let them have it. And it's a feeling, oh, feeling bam bam. And it's a feeling, oh, this a feeling bam bam. 106.9 ko wa hima sam na ba twa to na to faswa. Shout out one out to you, mommy from Poma. Hey, K. Michelle. Mimi Night to say, good morning. I pay my mini winding come on crowd. Now, premature ejaculation, sexual weakness. My dear was to me, chest away, bear me move. And I'm finna I know about the back what them what the anti-antis are not the action. So what Bema? I pay my main can forgive us speak up sauce in Fama. Give us speak up sauce. I'm what to me about you, my year. Friend, give us speak up sauce. And give us coke capsules about for waist pains, coke quality to work. I am Timmy Howard. What drone I give us coke capsules. Give us a balmy shabba. I don't support your immune system. I could tell malaria, typhoid, and I think join this. Drugstore be a pharmaceutical shop will be a from Petty Farm, that was 0543 222 470. Give us speak up sauce. Give us coke capsules. Give us a balmy shot. Now, experience
best in hotels and hospitality. Yeah, kako Fordia, and then Patemo, Abri Adenta Frafraha. The latest hotel, your friend Diofosu Plaza. Diofosu Plaza Hotel. Now I come up and two baby I do one. And then baby I was out that. Baby hospitality, yes, several come. Your friend Diofosu Plaza Hotel. I experienced the ultimate in comfort and luxury. That was Diofosu Plaza Hotel. Your comfortable and luxurious rooms are hot. Conference room, swimming pool, local and continental dishes. And you be a baby, I know. They are Diofosu Plaza Hotel. Now, for you several come out. Also, we have reservation. That was 0534 58834 020 7979 461. Come and experience the perfect blend of luxury and comfort. That was Diofosu Plaza Hotel. Ko wa hima asam na ba twatwa na to mfa so a kaja tena se ala pay be din komo Mariana na fe me makwadwa akwaba na komo wo ho ne yendi anopai live on our Facebook page DLFM 106.9 streaming live on Facebook and YouTube as well. Morning be yeah, good morning back over. Bibia boko dia. Ana pe me pese di nkomo. Sure. Na nkomo me pese bono. Me pese hwa ade bia. As ye shedam pay attention e wo Ghana kurum ha ye wo. Ene wo mai mu ye wo. And I think so was empedifo etu hu anamo na namo a wo betu no wotu nsuso a ebebo papa. Okay. Kwadwo yenko yenkurase. Akwan a wo honom. Akwan a wo yenkuro nketwa ase. And what state of akwan a wo honom a enye kura. Ase ye kwan a attention ni nyina wo kuro kase mu nko a. Ana ye kuro nkurase no ye gya ni nyina de ato honom. Edan na ban e ya fa ho. As a development ni nyina akoye Accra, Kumasi, Takrade, Sunyane, Accra, Kumasi, Takrade, Sunyane. Ani yenkuro kuma no no yenkurase nkurase no ye gya honom na e kyese ekwan ye wo honom no enkoyie Obia kobra me dase ene nkomo a ana peye ndi nkomo pa akwadwo ye nche na tiefo ni nyina fa enche akese ma obi a wotie anopai na anopai nkomo wie no asem bi emu owerem pa na yemisa ye ho se Ghana man no si benya sika abobra wo man yi mu a na o man betumi akonanim e wo mpontom se de nyina ye pɛ no na titiru ne nyina gina akwane abadie so efisi enimu se yenkomra yenye we ni nyina no eya na egina se ye bɛkɔ moving from one place to another akwane abadie no na ede se sika sem no ekoso se ye bɛkɔ adwuma se ye bɛkɔ afuom se ye bɛyɛ den ni nyina se ye betu kwan ni nyina ya akwane abadie ya na nenso so dodo na kwantempɔn so ekwan so na ya fa dodo se na ewusika o mo fa wiem ene tu kwan e wo manyim Dakobra woka asem bi se kamia kwa de sempuntu dwuma titiro efa akwanyi no omotaa yi nyina wo kuro kesie no magya nkurase na to honom no krepa ba sese ne metumi aka cho princess sese ya nkuro kesie ne nkuma ne nyina asai yes me the video we ma DJs gibi into obeyi first one no de matchre Lashibi community 18 runabout ndi obehu Lashibi wa yifa okay kroma community 18 runabout me the video be to so ndi obeyi obehu said yete
akwan no those days na empenifo no trado mani ehwe nkurase dodo na de nkura kwan akese ni nyina wo kura kese no magya nkurase na toto ba of late ne yanka ne say successive government ahodo aba of late no mo nyina ba omo nse de nya kwan foforo bia wo dada na akwan na aban bi dada ba ye no na matwetwetwe so saa omo nse de nya ne papa bia mo ba no mo de machines abawura so keke na omo ayesa omo shoddy work no ma ko baby no ma ji wisika kwa kwedi kwa e okrim brako brade enti na yedi sa nkomo yi ene se tade me di kan ye no akwanya enye ama obi abusuafo nyina ase atode da krope obi ahwere ne dofo e wo kwanya enye ho obi di obedie mpo eden edeba no eye kwan bone ntira baby say ye ho se die enti na mekeka sansem yi na me matthew for joining live on Facebook na oba so a videos ye dia to so no so bra na bra be hwe live on our Facebook page DLFM 106.9 kwajo mo ka sanya na video ne da so jetifo ne ba yes so ba be hwe video na ye ka ho asemo anapai on our Facebook page kwajo mami tio ehunsu omponi ahampo ye nkran yo na dia wote eyi enchi dwokwa ona ye ka ne sen de wote body ewu ewe enchi potem honom anase jensi ona ye beka na se obeka ne sen in fact o hwe kwan bone a eripa nam so okrum ha bra kobla na atete pa yembisa ye ho se anka firi akra kokuma se kwantempon no nka do hwere dodo se ne se hyenkani edi wakwan no so nanka aboro so a do hwere be de se nan konum so ka firi akra kokuma se esi woduro se hyen efiri kaneshi ana akra edna ne chiri mo takra de a anka anya hwere kra no Cape Coast ni ade no hwere miensa mienu nanka takra de nanka ka kodu aboro so ane nan betene wudi agura ubetumi spend half day ewo kwantempon no so age de on time fa saa kwan ahodo ma bobodin virtually yakwan dodo ni nyina sei ena otika mu a na wo nkwa eda mu bra ko bana afro ka na oto wo ne onyame entem kitahudi afi se wo ye list wo nkwa efiri wo nsem utu kwan a wo wa hodo baba na oyade because wankasa ka na wutima wo kɔ no esesere yeto siso ebom na ehuru na de wakɔ na ehuru na de wakɔ saa na ene yeme anya adoma ba konya saa ayi aben wa hafo cars ne bi no saa troski na seat ni nyina tete aye na de nkwa sisim de nyame anya adona do tukosi bi so de no baba de na o video msensese bi obi a wo ne azuma nurse na akɔbɔ bro mo wa preparawo baba na o yade da fie ne nyina no bra kwabena ye obi asede o ma yetimu no ye wasoafo bebira o ma Ghana mu ene ye yi osoafo no na hwe akwan ne akwantemponsem so e wo Ghana hanom na sampenifo no minim se enkotan be na ye omubu kire ye penifo ne leaders no mra o awie omudwumadi o mokɔ no nkontan be na ye omubu ye betane ye akwan be yesei ene ye akwan be yesei ene yayi kwan firi akopem ha wobekɔ no na bra akɔbena eyenkrata na ya twetwere no ma list yagum wobekɔ na hwe ni ho enso ye obi asade se wo hwe hu ni se saa nsema hodo aya na mpanimfo na omde da kwan anu nka no ka obesɔre so nanka waye otwa ntro wie nso abra akɔbra ye nche no sika bi a omadie no ye nje na okɔ free because wobeka chwa se mayi kwan firi akopem ha na wode ne nyina begu nkrata so no meaning say waye ho nkonta enti wanye no de na ese ye enam se mpenifo nyina adwene ya baako na obi a na adwene se ne ye nyina ni di ne enko ye ne obi a ni bi obi a ni bi nti no obi amfa ho ene Ghana kwan bra kɔbena metumi aka se almost be 80 to 90% Ghana kwan nyina sese because Accra to Takra de kwan asei na sa Accra to Kumasi asei ya na Ghana kwan bra kɔbeda yin yem na tiapo yes wonim ade baako a ehu pa ese mpenifo hye ne nsunie recently so obeka ya na efree Accra ekɔ Takra de winiba ene Cape Coast kwantempon no so no bra kɔbena so obete se an robbers akrofotechia ma akwata so awrobu obi no na omoya bateche pa but na nsenya omo awode kwan ma contractor ne yeso adwuma otutu kwan ni nyina ase no kɔwe recently ba kokura si na nsenya kura ni obosom ba kontemu ni yes anim ade ba ko ye ne se akromfo ne hu se kwan ne nyana ma akote ho ko mu se kan do no mo ntumi nya dan entumirika
no ma kwata no ma sani to no ma yere mo age passengers ni nsem sika nyina wa be obeye wadwen se obepira obeye wadwen se wo ma no maku age wo nkwa firi wo nsem na nsenya Cape Coast takura de kwan yisu ya o ma robo 2 times ana boys na akwata akwaje adwadifo sika aburu binom ne amanfo yere mo da enam kwan bone nti amemfo mfa eyi sunyan introtrosu sunyan kwantempon no so brako bana no fiade atwam na awatwe 2 weeks ni ena beto odwa kire mu sei shenkani bi a walodi e different introtrosu ndani di akire mu card na no use ne ye Ford okọ bebi ani sehi na brako branka beto odwa kire mu sei kwan ne finfin ena am robbers na de hye ne kire mu sei ho no mo de enya sem kuma e wona kwa akoye hotspot e de makromfo mahunu sei kwan ne nye enti ba bia kwan ne ye na o makotete honom udu hwa na o ma stop kwa bia kwan ne nye nti wo ye driver ni so so udu abetobo utumi ntumi ka bia omko chete honom no mka che driver ni se wonsi fom no mra na mamre no wonya ni sa asuizu akila ntwa driver ne ye na adwen senka obeye na adwen so be save passengers nanka bojo na nkofo ni sane tum di ma ya tim keja ehuno yes o kuna je ne nkwa firi ni nsem afufuro pina ne prepare amekase bi ne moda so da yare sabia and committers ne be year press conference e be kan say e kwan na da ho no mo no fiti kurufo abreso Ghana man pani da je kufu abreso kufu betena kwamnyaze from fimpim mienu e be fimpim mienu ene enwotwe from 2000 to 2008 ana meboa enti yemu nkontan free 2008 emeti 2025 say yesen be pem ne o mo sikatapira mponsi su kura nkwatwere kwan no so da dada na sanda kwan te dada na e wo bona hafo no enti akunafo na hu se kwan ne yinti no da bia de ho no motete e no mbo modea edi awuo me ma voice bi me pese obebo voice no na Ghana fu atie no mahunu sensem na ye kan ha na ya nanya ye nya bosirimu kan ye wo ho adansedie ene nsem ahyenkafo ne ka ene ade hye fa kwan no so ne nimpa hudu be mo wo sa miamia no e ka enti yentie driver score no ne yentie san kwanhia akromfo kwoto hye hyenkani so eku no e wo sunyan introtro so kwan no so If you do back on the November, Ebepim, a Yanu Fear Day, no, our robbery case in Quaco, Macumacon 9. Now, the question in Anu Fear Day, Yantasempa. It's an Arab Sibisia, a Ford car, dear, or my passengers, a woman at Tiguye, na Omudi to a car driving. And the question in Omuba Hamino, the kind of Omuni Asuda for the Shia, into Umuti Ghanaian, Emma Omutuba, Cocrano, Eka, Singa. Now, within that 1 hour, 30 minutes time, and Omusa Bass, Abdia, Omusai. Any passengers as I be ya Yamian Fafia, Yidipa Bako, Yato, and Nam Arabesi, so Ama Yame Atonensa, the Afreno. The other way na Abano, the Dikai Pie, Equina Enyana, Equino, Sacra, 2 bus or 2 boss, and Babia, Kamukwafon, Bejina Biano, omitting Estopor drivers, Emma Umuyo Umojuma, and the question if you da, Assembly Ebepim and Nano, and the question police commander, divisional police commander, Omabo Mumodi Pa, Amang Komodia, Akos Biblino, Omaboa, Ama, Barrier. Kwa na wokwan so no omude baako asan abeka ho ama omayi omude above vantage point a ebeboa passengers ene driver fo a efa ekwan so pacho kwan ne sisi a kwan so yehu first say ne e ba so a na kwan no na nyehu because your confire your mantem yetimi be fa so be 7-8 from Ntotro to Atoni kwa basunya hwe nye den ensi be sisi a die nyame anim no krani kwan so yehu na nse ya Friday ya araba for ye den ekum driver ni bi wo kwan we so ejije drivers for ni sika ejije passengers ni nyina sika aside that mu bi o musa kum driver ni nti yesle samomwae na kwan yo munyemaye na ye kwan ni fisunya ne besne fan Ntotro so ko Kenya sene ahafo area no nyina no na se amro besibia betena atru ni kwan no so wo forest bi ho no kwan no masai nti ebribia no bedu ho na akonfo no aba abegina ho no ma na wo mo ejeje nkofo eniema nti amani pa ye want empotable say de yeti ehu kese so pa wo bra obi apese otu kwan tiama sisi ye wo atitie mu pa kese pa ensusu ye beti so ama abaya ne se aban class na ho bo anso se kwan nyina na oba beye amayen ya forest ni mu ho na se kese ne nim se assembly fo no ye Kenya se assembly ni sunyane municipal ni so wo machines bi ho no mo a o betumi dia ba beboa abetwa kwan no so ho no mo na se de ka no du ho betumi akọ ententem so se de akonfo no pokura ba betumi akọ entem eti bra kobra we ya de hia wonom etete eben Ntotro so eye sunyan kwantempon no so
ewo eye bono mantem no na wote o munkan na mame tanker drivers no okọ tema haya ba bia tankers no adwasum omokofa fango ne de kọ no to kwan no yes kodo almost do nsema tudwa enra me kofa ho and I have videos for hanam kodo kwan ne nya baako se tema to muni mi say cars ni bi ekita jamframa gas ebinim kita fango fuo e na omode ekọ na ekwan ye na saka idane munu sesi atofo ma de na de beba to kwan ne de I'm telling you mpenifo nya tetete nkra ha o Rose minister otikroma na de biada na de bossa voice na mame na yenko omom tuntu ogene no so wie na afie no mentinsim na nkomobu ha mpesa me de tudwa me a dokoleta driver de bia me nam kwa de me nam so almost 25 years ni e kwa ne de atia na tie ye hu sisa ye bia de bia dade na ye tutode ye cars ni sa wo be fa ha kodu bia wo ko bia na wo ka na anya problem wom wo ko gina kwa won so na police for betete unti ye nya ye mfo so a kwa ne de nokura nyame anim ni e ha yen because ufi vaco runabout e be sin ko aha just 2 kilometers road no wo betumi de 30 minutes wo kwa no so wo do enim ho de a ende bobo enye kura hampo de ye kakra enti ye bre ye drivers ne ye bre wo kwan no so wo beto shocks wo beto way be endo 2 weeks no asan ko shop kwan ne de enye from ha say e di do e kopon de masa is too bad go tama undu ona obo dwenti no we nyina lusu tipia fancy e kwan ne ti wo fa drop your charge first one person first na ko mo je 20 cc e kwan ne nya mo je 50 Ghana se kwan ne ye ya wo fa drop your ono so be charge wo aba form ti self for kada wa say na wo run about told you 50 Ghana am for cars say cars na no maintain to wo mo board dey nti asra man wo hwenya mi anim no mo ye kwan ma na ni tire yanza do mo seje be ye no ban no ya mo mu temme bebre atwem honorable amakwata ye ko strike e wo krom ha mobile e be pa ye chow ka kire ye say wa man ye be 1 week pe contractor ne fi kumasi eba be ye kwan ya man be sin de o ma fi power ko nti bra ko bra we nsi ye nuanam tanker drivers no na enkrabo pune mantem ya temane ne potem na wote se na wonom ebo bene ko to kwan ne de na wo de akra hakra na wo sun no de otie akra na se we bra ko bene nya yizo nsema ye kan no na ahyenkafo mo wonsem kwantempon no so aprono mu mutuo na afi nso eye onion drivers no mo fa jeni ni ade no fa jen kutoku ni ade o mu nyina kasa nti wo de drivers fa nsa wom kwan so ye ntia o mo so akosem ye wi afi na nkomo bi wo ha no ne ye prepare kra omo ha ye e wa kwan ne so go mi ka we containers we e to form no na ho no ma bloko na bebi kitwa na ye yina afa no wo se e ka kase e ne nka kitwa anye pe no ma na me fa ye na me fa ho no na me spring ebu ye na me try se mbepie ana me help ties so asan ye den e pa ye nka ya de akwan ne ya se nye balance ya we ha nyina ka emba ya so ti se ahwe ka edi ba to ahu ti se akwan no a omo ye no sebi in fact omo mboa ti se ka kira mpanyufo kwan bi omo ba fa so babo ya kwan no so ya ho kire ya pa nti de ma mi ka ne to fam no ne patu mi ko fa no ma free north no ho ato ya se kwanya no am ya baduru tema wi hwe de ya ka ba ti se hawa ya wom no ya kwan no ko mutumi boya wa kwan bia so a ya kwan no ma ya ka ho nkire ya se ti se ya ho kire ya ka so sei ti se mi gina ha yi ka we to fam ya da ma me yire no pala no comme ay ajojire e banyina kwano ye na say bread kan so to kwa da ye west so to ye west kra ye ntimi ko every free say start kwan we ye kai de bia after kind of from all the kind of from ti say kind of vip no ye wo horo mienu bia yi ton ana kia no ye no aya na ye ho kire on say we no from balu no from so we be say so a pa balu so a enya adwuma te ba ye ho kire kwan so mo wayen aban so wontumi je kwan kura we de wonye vanle emaye na emfa so go esa ye ho kire pa da mase e kwan ne de e ha ye pa e kwan ne de e maye ka ne sese me wa woni se se anya makosoro maintenance kosoro e kwan na ka si enam sunu ye be se aban yo almost sraban drivers e fa nsahom kwan so no truck drivers e fa sa kwan no so otutu ase aban so mbra na kwan de enye Rakobra ediba bia na me wura ho. Kwani na what the circle drivers in soka? Oh, circle crowd de ko mo ko do muni ha. Omo kra omo yentie circle drivers in so. Wo de woni manka kwayi onion fo no. Jennifer no. Meko Jennifer de no. Meko Jennifer. Wo de ko circle fo no. Meko circle fo bra. Kro na da ho ne de ha ye pa.
high serious because kɛseɛ bi wɔ ha sei nsuo no nya atɔpɛ na ebu fa so a na abɛta kwan no mu ebi wɔ hɔ aka akora ntumi nkɔ ka ntumi nkɔ mma nti saa tokuro na ɛda hɔ no deɛ yɛsrɛ mpanimfoɔ mu mɛyɛ man na tokuro no deɛ ɛha yɛ anɔpa wei traffic a mɛdi so no brama bransa na makɔ aba no sɛ me road wet wu one day koraa police so mu wɔ sɛ wakye me ɛnso ɛkwan a menam so biara wɔ Ghana ha bi anyɛ papa aha kakra no yɛsrɛ mpanimfoɔ mu mɛyɛ man ne yɛbrɛ because anɔpa wei ka bia ntumi nkɔ ma nsuo ta hɔ tokuro no ɛda hɔ no ada hɔ akye ɛna mehu sɛ Accra na ɛyɛ city of Ghana bɛ sɛ ɛkwan wɔ ha no sɛ mohwɛ na moyɛ ɛkwan no yie yo wait, circle drivers. One now watch you live on Facebook. No babe, your Facebook page in the so akwadwo. We andra at all. Me kofa ho. Tama your refinery and pre-kwine no. Kwine nye ba kokra. Yem penny for na ma ye hu ne se sebe. Enimpa on peto be bra. Ene otwi ka okruma. Sa na me hu no. Yes. Ghana mpenny for ma ajeje tumi abobo so se o mo som Ghana na o mo som ye no. O ma me ye hu ne se so pese wo toka na utwi wa Ghana ha no na wo se wo nya manyoni a wo no so nimfa so ene se enam kwamboni nti shenk obi a wate ne sika akotoka ye ka ona no na ho kire no because ka na kokwan so ba ko bia ba je so okose ne part ni bi obekọ shop e ka ba fie and the spare parts so ntumi nto shenk ni ode ka na ekwa ba nso ne nkwa da esen mu onu so be wie ne sika esi wonya no onya because ekwan ne nya esi okọ no ba ntem kura wakọ ase esi okọ 10 na obekọ 5 na pomodin so enayie aside that hwom tete miamia hodo mo yakua adwuma emfudie pii na aka nwuram wokọ miamia hodo mo dua kokoro mpo de nya manwa se na Ghana fodo na etom kokoro so mo ntwangu kura ntu galamse no be company fo ne nya serious rekobra mesi wokọ akwan ne bi pa won chesa wote kokoro no mpa akwan be fa so kokoro no kura be kọ share no kura na ba kobra enye ye can't me nkwa je se tractor ene tumi kọ ba bi kọfa koko ana fudie ekwan ne nyina nye nteche nko a tubon so bia bomodin adua no baye ba se ba ya no ba ne be bakrom akoton no enye ye na ne nyina kan wurom na se kwa apro yen so so da yeso ma ne mu ayeden enti empanifo ne de me de se maka de bia da me kada hwe akwambo na enam so yi wa hu ka mo de dam omo ka no eba mu na ma wonti o V8 omo konso akromfo tetwa mo bia ntimi attack ne because convoy di nanim ene wo pam ekwan ne mumie kwan ne nto ye ba mumie mu nto ye ne ye ba no mumie mu makwan ne mu ndam ne ye mafam no mo bogana ohiani wa ne ba na onu ni tua sika ma onu pani ni nya bi ekwaje coupon free ko bu fa anwo ko enya sika da V8 mu free no no wa pam ya nyina free kwan nim no wa besin se hom no ko ka ne bam na ma wonte ene wa san so pam enti kromfo bi antum begina kwan because the soldier for na police for gina ni mo bo na ho ban ba me no mienu na ye tua to ma nya sika no edita ka ne mu free bo AC no ye nkwane de da esem enti eno na meka de bia meka me say yeni leaders wo Ghana yeni kan ni wo Ghana hawo de bia meka because nema omo ye no bibia ni we dia dances Ghana ye wo kan ni wo manyim yeni kanifo obi abedi pa obepani sika akohwe na yire ne ma ene na abusua owo mpona na ode ahwe ne mpona fo asa that is the only thing they know because untumi nka nkyere me say ekwa na enye no wapam nya gina nkyɛn sɛ ye mfirim wo ba ye wo ba enti mono convert mani mo mampani na bai minister na bai MP na bai we na bai na pa no maboye nyina afiri kono mato apete baabi on V8 no no abetwam obu hu kura sɛ kwan na wo kwa kwa futroski aben wa ha bi na wotim wo kura city no kura na de nko na asi so te sɛ yi no untumi nkɔ firim na opani na mesen nkɔ na sa okɔ akire din awon say MPP no mo kwa no ma fufu plane ikumase meboa MPP na sa some of the ministers and the MPs eno mampani no omo ba mo kɔ kumase a so ma hu say de kwa na ye omo mfa fo mo na nko asai kura kodwo drivers se kofa jene kasa yentie sa drivers so ye pa man ne chew ye lodu aye ble se ube lodu ni ama free ha ube tuto ma bi afom wa fa ne ma kura we de kota kwa no from ha kura to takwa nya kwa nko but ye ha kwan etumi cross to 3 junction e ho nye ufetumi afa ha be si obe ye se main road no kwa no ho ye ende ye hu se ho ye abane ye da na se but ye nso from junction from media to ha no ye bre ube lodu free ha
but to my 2 media junction, mammy. We are off of spring bear 4, and then to spring into window. Spring in the boy, so I ding. You can't spring in it, and any ties. Your ties is Susa. Where's your castle living in Sissy one? Ubeludu. Acha 1 week at Okoto tie, 1 to Tabato spring. Seconding yet, and I didn't soon at the van. Cago no more the bar. We want to almost back from to Miss Senior. I'm a friend, I quack we be and Abama get. But all fine so. After the day, and Kaura the idea before to see Benya. But who they can better than now, you know, man, with the bidding, and I asked them. Who to me soon cast over better fee. In saying that you're calling into Woma, a bit of myself, Comadina, commit me a quasama, but I want to go back 1 day. Be a bahano, your bahan, who a bit me and be a call, so you'll do a cra, I may have managed and I pay Jacka. But yes, Renny said, Quine, dear, yes, Renny be on one for any lamp. Yo. Where summer drivers a coffee Jenny. Onion drivers. Ye bia homa trofo so se Ghana fo nka me ahodo modu mani ko tu awisi akọ eko hu se de kwante a wo da be ho kwado yenya ne sa 14 more minutes to hit top of the hour 8106.9 abraso won so frɛ na fe won so nkoma anapa yebo no won so de wadwen chira ba Lumba super natural mineral water 059340 6565 059340 6565 0534 050 199. Ziggy, my cousin and bra. Good morning. Good morning. Vacher Frosey. Hello. Hello. Good morning. Morning, Hitman. Me Vacher Frosey. You're from Mr. Nyago. Mr. Nyago, ma minti wana pay. I'm Kasefi Tamani Champo Village. Ma minti wana pay. Hitman, to hoside our Mokano. I heard I'm so quick, ma. A quani near Baku. And I say, oh baby, tank tobacco, the gearbox, I say. Container 8 money at the top line. Until this is and to my year, whom young can say, Hoka Crano, are buying to your quina. Since so to the West crap, hit my. Yes, sir, 24, that I'm 24. Because of my tankers, more than 1,000 when I'm a farm over. A quina is here, a better than a Ghana. Yahobato. You. Mr. Nyako Ponka. Good morning. Morning. Your Frosey. I remember Coffee. Coffee, my minty want to pay. A quena, a can want some. A celebratory gate to a shaman. Bro, one of quina swap. Back as a one of a crazy quine. A psycho, a woman in Antibu, and you never to Caesar. Line a walk gate one. Ye nyaka. Enko ashama nyinya kan ko tema kwanda sai kura baka sai koko ase kwan a enam so ogore se contractor no so no so ye Messi new intimi hu pavement blocks no they are fele kwan wo na in so tata kwan so ni pamto pi mumra mehwe na haye pa right mate me da se no pay. Good morning. Good morning, Hitman. Me ba che fro say Mama Taribuchi Majo last stop. Maminti wa no pay. Yo, Hitman. Don't let my Pamba Ghana. Now, then you know, the Babon Basso. If I no crema na mugusoka. Na mi branda case, ya no crow. O frigate now kwa sama, road swa. And easy. We open for company say bet me say. Na mas sama message to dia. De bia me kan wan sem. Radio swan say. But them akwan we from school junction. E ko pie but them akwan so no. Hitman, me mare wasem pa na me kana no pay you. Mare wasem pa me go so kan de bia. En so ase empanifo no dia nte so be ho hwe. Na me go so e fa mo achew. On bi e kwa we. Ma do fo firi mu. Sadana. Gafra. Inko so wu. Akwan so. Hitman. Kafra. Abrabama keke. And I'm the to me want to say many ase. At least a ramp pumpo say the bimpo no be o kwanu so na e bia sa atorenchem e jai after now. Mesre. Mi ko to degu form. E say mi gusu e su de bia. Nyame kamu. You. Mama, yeah that say. Good morning. Hitman. Yes sir. Yawa ho there. Me ba chwa me ho ye pa fro say. What's the name Madina? What's the minti wanna pay? Hitman. The sister mama e kan no kware. O hwe speed pa. Adave so e kono wo say
a free school dance echo butima na ebe nwanwa ana Hitman we dey feed gadochi tamwa ye wie lunch no se me de omo ba eni bi eden mi ko ti si won e wo mu fie mi ko si ge ba ko o santo ye friend Christy me Hitman a fitting gate e dey ko asama kwan so no Hitman me si enya sem ketua Obia yen if you around ayo 2 something me ko see I was santo kwan so e be du fie 4:30 o ama me kai adani akekere etini me sre ase omo pe bibi na omo nye no santo kwan so right me da say Hitman last time me da say pay good morning Hitman but your friend say afia konje me ka sasa afia ma minti wana pay Hitman saba kuna na yemi na yeka sire ni yes sire for Hitman me theater bocho new town junction balance me ko ashaman na ka no ko fast ha na bebi nkrofo na ka asem Hitman enye kura mbedo na mi sare ka no kwa edu ba bia ese tifin so to a ese ba ku gina na we be sin ko sa na tufura ba sa be sin abba yes tremping for omuncho mo no mo nhwe na kom sa kwan no omuncho mo no mo nhwe na enye kura you mate me da say good morning farm on Hitman me pat your friend say ya fe me siedo Ghana pin for yen sere omu bia ya mpo mo cho so ommedi yeso ena ye chia taxa omu mpe ye cho se yentia nti wo ye bibia mame a osa wo ye mame se bia wo gi me taxa wo force me je no Hitman ya mpo mo cho wo mame ka se bi nchiro Ghana no mame nchiro se ya mfese ye se an kansam ya chempenifo a omu hu se ani abre ye to ma we mu ama makofa lo abese wo ye taxi driver wo ye truck driver so ka ni gas apaya yenchew na busa wo se kwa na me na me sama kwa me na me so no sebi wo ni me se bo ba betwa ya bo me ka mu sebi sanyansa de ye ntumi ehu ya anwunu hu se kwa ni nyenti no ebia ka me di na chi no na ta betwa ye grass abo me ka nim a no wo ye no asa kofa sa lo ne se ye me chi mi sedu second adaba ko esa tiny say ye tia no mama ebuma kofa we seka edi aba awon kofa we tinted edi aba say ye mfan tell ka ho ema ye ato de atara ka ho wi a mo sa mo tie na nipa no kofa fia boche bai na o chia tax edi ma o man no eno de mu ntumi kwache no say do pharmacy nipa ne tax pharmacy na me ko to ye me ka ho a wo se wa cheme na nipa ndi bai no o so be decorations what dey na so be ntumi pra say do pharmacy thank you so much good morning morning chairman ibi awogo me ba cho me ho ya pa na ma minti o chairman me da se chairman she o ma no masa o ma ne yenya ye dia o ma ne etimnu Ghana ma ne etimnu yenya ye dia on so wo dia ye to ba ma wa wini a o ti asha on so wo to akota trazako ya toba ma na wini we na wo ti asha man wo ti plampam also wo to furu aba cha kwata trazako so on person be do trafficking on person o de obakwa huchiri me bua o person do o mada mata ya obi to come to 25 ni maba school otema come to 1 masa from 25 to come to what me take about 3 hours what you say mata ya Ghana e ka me say ye be road na traffic wo so wo da me fa do nya kwan na ha de kofata kwa de kwanso na ko hadie fa Kumasi road na ko hadie kofa Kosomo road na ko hadie masa ye me road na nya for ni nya traffic ni zo na me de bia me kase kwa me nkoma kwa o ye nya ye fa so tutuwe no e bi sile pipi ba no mo dia nto aso wo no se bo de check ye masa sa ha o ye fesi nya ye bi sile pipi me boa o mo ye kwan na sa pe na kwa ni na sa joga na wo so la wo su ni sika a wo sa wo ya de papa na de ne chema o man no na next wo ni sika da kwa ya de foforo no e kwan ba ko abeme baba bia 4 years say be oba the same say road na say a mo sheda o say kwasi ukoi tutukwa no no say madam so abaye em say mo sheda na we dey enwanwa chema me see ye ko fa to da formula o ma we mu just 4 years Ghana nsesan yo nana what make your point for me see thank you so much nana ya good morning Good
Good morning, this is Hitman. Me ba choma ne so kakra ma me fro say. Pastor, friend my big girl make a selfie tema. Mami too. Okay. This is Hitman. I am penny for more Ghana has no. I am a meaning so mubuye mumbi musana so mubu class of no say no more cani panwana. Name the day I am in mobbo pie, a craft for no more jani may jani but nidi, and also more my so much for Obama any bidino. Or more bedroom, Yabane Vienna, Akase baby Ducrum, Nen so Adania Sam Fufu. Baby, I may fee, I may aquala. I want to make any jari. Say, Beku school, you being entirely as a chiri, a demon, ye jari, Oko school. Best in name now, Qualabu Jari or mobile school. Or Mujari will assume because Bridge or a boot da. Or more imagine some obey. Teachers for some better and Qualade. Instead, started to say teachers for no mobile school to collaborate net nephew basic 2 weeks, 1 week, no moon cool school year. Or more to let me say your mom home material. Obe shati tani anko be shoe ena ebe school na ti tani access akoko na ediko afumu wa yiyi ntare na wo se be kwata che obe wo ma be du school mu no be du na ni shoe nyina wai right nse wo so yi enfan shadi mu na wa nante be school ma be tre nkwalade na so sa road nu ye ka na say impenifo je ho sika dia so mo be yen so na mo yeda nti ye sure mo te say yo mo ba na so mo promising confirm Omunde to become more promise ye to abamo because of Ombe Boyenti. Ye and to a more because of idea ye can so more hunya dinty. Mate. Right. You. Get us say. Good morning. DJ. Yes, sir. Good morning. Me ba che fro say. Ba che fro me sa kodi. Ma minti wana pay. DJ, enti machines na last year omudi begu ye ye fence Accra na yesi edi be ye adwuma no me pa chosa machines na e wo himfa oho nti aban omudi ye dien se omudi ye dien wo hwade o nsem a ye kan nyina no omuti o eye bo apayo wo hu se o kusakumo no eyi ye fence that roadway nearby Ashamai, Unama nearby, I was a bridge Cassio. Bridge Cassiano, and this time, and a normal yes, I bridge. And this is fish, and people down one yet that. One yet that. A clag on America. Once as a year, and this by once or more bridge. One, yet the Yamias say or more yet. But near Canina, Abanomutio. Babu apayo no mo de say en cars omu fa ho you mate omu ya no mo ko fa baby papa right na ye momu no a ye tia tax no ye fa sa road no so tambia na ye cars you mate me that say good morning Black Abraham me ba che fro say Bidiane Tommy a bridge and come on no Tommy ma minti wana pay you are no pay the mechia ono apanfo nyina ene baby jo ama you mechia listeners no money baby jo enya adwen why o man no ye ni future jinti ameka si ye ni future ni se ye de o man na mamanyofo no we can be jomote kafa emle bi etwem chairman bi be kan se o ka nya o se ekwan nenye na ne meka ne se eya na kawo na fo no omuntimi nkasa na omuni association bia because normally because we okromu hanoma si e de chichire drivers akwete drivers ni kama fo ni tino no magi atu e fano toyin nebi no mode ba e pass all the cars no anya juma e koye commercial enko jitum se yellow stickers shetin check glass kromu ha wianti e be protect passengers no mo se nipa na okofa ba e na ma mehu mo NPS kanti no mo nyitum Tommy me that say family good morning Hitman Utiate Hitman I'm sure 30 seconds here uncle Ono wa beja for eduma pa mo bo
kana atase ochia Hitman yampayimfo nti yambisa sɛ ɔmo nti krom ha bi ana ɔmo nhu de ɛkɔ yato abama mo sɛ mo medi anima ye mo mi ye so mo na mo ba sa mo ba de na mo de amaye nti ye mi sa ba ye to mo mo no ya ye ti eyo ma mi ye ni je adwuma di o mo di ho ana o mo na o mo bo o mo aba so se o mo ye adwuma na ya ye ti ayi Ghana ha de mi hu adwuma pa bi en pa info no mo ye maye skadie na ye to aba ma o mo se o mo medi maye kwa ya ye nam so Hitman ya ye ti kro mo mponi o ne sabi ye nuanem ketwa ye nuanem bi ni mo wo nkro nketu anim no Diane omo kwa ye mo. Okay. But yi Accra ha mo from Dansuma Junction, Dakuma Junction to Dansuma Junction. Besha man wo bia da wa ye name. Nso mpanyimfo no mo nti kro mu abi. Yes ro mo pa ni dwumadu omo ni yedi de. Ben sempata. Yo, utiate me that say. Our very final call and no pay we call it today. Good morning. Good morning, Kwabra. Your friend say. If I told me the 49 and I make a service to my waist. Mami ti no pay. Kwabra. Yeah. Me patrol say what drive you who car. Kwabra. Yeah. What driving are you confused with that? At times. Good. I didn't think I am confused. I can't born into you. Kwabra me no ka say me wo assignment. Assignment a je kwaju San City what they call na krum sa kwan so Santo West Jordan kwan Kwabra. Brabe faso ne hade chata wuti stia na anima afi wu baby a wo de car na ye den efa that is why I maybe say why confused with here animo da ye besere wo mu ye tua tax o man mu senia na obi ka no Kwabra senia na se edu ka no wo de bra na behwe sase bi ekwan no so the road where the wu a ye nche wa na mo insurance ewu a ye nche wa na Kwabra ye best mpanyimfo ye ma omo bedi anim so omo toto no ma ye nyina ye ntimi toto no ma ne nyeyi eni nti na ya na yi nipa ba ko mienu miensa sese bi ye de beda wo ma omo hwe no omo nyema ye be frɛ Ghana kwan ni aye no na edi ewu na no metika mu na meka sese bi ye MP ye ministers a ye de wo ma toto o man ya no sabi obi ani wo nko nipa 5 obi ti wona ne bu afu onti ase na mse na onti ase ama mentire mo tire yo mate pharmacy minister na sabi o kwan wan hwa ama na anye na accident si so sabi are you not part of it mate me that say maje hello good morning your friend say me din de kwaku yeba am kasa su kwasema kwaku ma mintu anope me bom abaso kwa ne kwan asem fiti me ko mikro ma adwumafo ko airport so Hitman e kwan na nyo na yi contractor na oye kwan nso kwan na wa umba kwan nso biom na bridge na waye no waye bridge no ye nso bridge kuma bio nso so fa bridge na se do so ne nso ne so ne bridge na o maye no mo bridge na wie no mo ma pai kwan na to bridge na se eti nso ne kwan na enye na mo sai kwan na dia to bridge na dan tifanto ene si ho mo bridge ni konkon nso ni ta na yi etwa fa bridge ni so abesene ko na kwan ni so san eti me brake machine na ye beto aba na mo ku no omo da ko isi family wo say omo de fashion no omo de ya na accident because machine mo de buy say mo de ko say na be ya kwan no de bi e ho nya no mo be fa so na e kwan na mo trouble amaye mo de machines na ICC a family ho mo say diesel na say mutumi to say de obi enim e na machines ni bi wo mo ye be sere mo de mpenifu abani ba no de ade bi ba mo hwe na mo ka se nyen aban na ade ba enti no mo ja ade ne si so machine so e ba hu so ye beto aba na mpp ni ndisi na mo kuntokwa wo ho we kwa na de poster akwa akogbo ho enti machines na be so na mo ne poster na fi mu fa nya adwuma na akwa akusire enti kwa ne de mo hwe na mfuti adwuma kokuso edu mo nya kwan no ma ye e pa cha pa ma te me da se papa apa busia ye ntimi fa calls ne bi ma ha ana idibisi opambo Hitman. So what did you know? Ekwan boni de Ghana had the meeting ka say the whole West Africa there me sure say ye pa na ye number 1. Because ekwan boni de baby a be fa bia. What could be maso? Oh baby a be fa bia Hitman na say Ghana bibia ye ya niare. Masa Ghana ha bibia ye ya niare asem me ko ka musi buei. Ghana da bi o Hitman wuti wei. Fa won say si ade ba ko Ghana ye papa o Ghana fa say si so. Hitman point BB a year papa or Ghana. Share your quite dear. And I'm my late you. A quan was a ma
Taylor. Enya kwa ho asem enya ba bi kuro ya na wo so na mo ba. Ekwa ho asem ya masa hwe. Kwajina mo ayelete. Kwana kwhwe nkrofo egu kwa ho. Na den wan simuntem. Hitman 4 a.m. 4 a.m. Ahomache 4 a.m. Anka eyekwan ben se nka medi bedu a denti na se basa. Aden ekwan boni apart from ekwan papa yewa na ye ni ekwan me nkroma yeto wo maye. Temamoto we. Enokra so tutu ye no yentimi enya bibi papa bi emfa mpache ma no ente se ne etina. Enokra tu no to ate so Ghana den ehwe emre bi won la mekoye emisi wo ba bi ye se fronom Sogopan Ampeyo Sampayo Sogopan Ampayo say masa Kumase na jai kwan nye ekwan boni nye Ghana ha wo ye depend paper to ho pass ekwan ye nye Ghana anum ye mark ya ohun Hitman niye ya ye na niye ya ye no so kra na acha 1 year 2 years na start say mate it hadn't ni enya ni papa ya be pebre ni asa di nkomo ibiam Kofi bremo Hitman kwan bone de enye Ghana pena kwan enye no pemfo ye de net came a na wawa to came e Ghana happy Ghana ha e kwan bone obi yare not the came na e kwan ye de nam so no sa kwan ne kwan so nya obewu ansa na wadru hospital Ghana happy nti kwan bone de ye kapa de a Ghana hapa na dodo wona ayeden egu yo mate Kofi be da say kojo Black Brand said ye di kaka no asema boto sese de ekro no me read na ho ene say yentumi empa obi choso nkoye kwan na ya na Ghana ni na yentunu fontra yekeka mefu na keka madampan ye ne ana ba ne yeto se de maka yaso ansuo yaso ansa ye hu se de nsuo ni nsan nyina akwa akoye enti ye ne na esi etu ye hofo mesi won to se Ghana ni bedwen ehunu se Ghana nyam pipi na ni sidia no o ma ne ntumi nsisada enti se ye pese nyansa kire wa ya bra bo mu dia it's about time say yenia timemufo ne besi gina ya maye ho say ye Ghana ni yesuansu ansa adenam say ni nyina abekro nsa ne de ne ye pe oh yes that is the sad truth na we dey sorry o Ghana MPP NDC so na betra so say because third party be anyway bet my Ghana one day no Ghana ni say third party Ghana ni the American say time na nya so we find time for that no and opam bon so metu no for me wo fa ase a so aka kire say ne kwanye ntino bedu ntam ontumi mfa no nyi ne ho dabi say no de no wa kamati kwanye ne say wo be sora no na hamachi tu kura asim say adwuma de wo buy time ndi me bono kokko the next time obeba bi obedura that time no ye man kwanya man nkasa oni kofitela nyina mo nsa nso untumi fa wo kwan enye enyi wo ho ano sorry how much na bra no you are speaking as executive producer. I am warning you guys, you should be here on time. Yes. And honorable members, if you agree to what listen, honorable members, if you agree to what the chief executive producer of the show is saying, can I hear some yeah. Wait, killer will pay. Killer gets home 11 p.m. Killer cannot wake up 2 a.m. Killer bantem. Happy birthday, Echo, my sister Ivy. Agboso or co-school or University of Cape Coast. Na ni studies in the ono adwumaden or born or your health professional. Enti scenography or no or what department or no nti. We fe e na ba amoafo e na wase wo de awda kese e de my sister Ivy. Agboso or co-school University of Cape Coast. Or sonography department. Hono obono homaden asua de pa ba ultrasound ne ade anti. Na naba amoafo e na wase yemfa awda kese we. Enfama me wafasi. Yo, me da say. Well, thank you so much for being part of the show. It's a very good act of being a good guest. There's no one to say goodbye. I said I can see and come on production team now. For what some more Kwajo Aqua, AK Ziggy B. Shaba Kwajo Sami B. Or Pambo the one for Kofi Taylor. From Hitman, good morning. And enjoy the rest of our program. See you.